Dobar dan, moje ime je Džana Novčić-Đanilamna i profesorica sam njemačkog jezika i književnosti. Radim i živim u Sarajevu. Svoj studij germanistike završila sam također ovdje u Sarajevu na Filozofskom fakultetu. Moje bogato iskustvo uglavnom je bazirano na radu kao gimnazijska profesorica. Uživam da radim sa učenicima i to me ispunjava. Iskustvo je stečeno i na mnogobrojnim obukama, treninzima, kontinuirano se usavršavam kako ovdje u našoj zemlji, tako i u zemljama njemačkog govornog područja. Osim toga, posljednjih godina posvetila sam se i usavršavanju na polju pedagoške psihologije, posebno jedne vrlo zanimljive i atraktivne grane neurolingvističkog programiranja i pokušavam da neke osnove učenja o komunikaciji, jednoj ispravnoj komunikaciji uključim i u nastavu. Na Austrijskom institutu voditeljica sam kursa za mlade i moja želja je da moje učenice i moji učenici razvijaju se u jednom duhu interkulturalnosti, da njeguju svoje znanje njemačkog jezika i razvijaju ga, jer je to jedna od ključnih kompetencija za kako lični razvoj, tako i ukupni razvoj i napredak. Nadam se da se vidimo u Austrijskom institutu i veselim se našem zajedničkom radu.